ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti umuna apaset, te seryetayo itaalawas, anapauwan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ibagta nakapasyal ka, anak. Oh, apay adaliday ka. Manipod nagden na kayo iti asawam, kanayon ka analiday, anak ko. Kastoy sa tinaytulag anak ki asawa adi na oras nanang. Intulag naktumot iday di tata ngayon pa asawa ka ni Dennis. Aging ga ka di ita, nga dansingin nga anak yaw. Kat saan mo pa'y anasursuro nga inayat ni Dennis, anak? Kasano ko maamasursurok nga ayatan ti tao anaungat. Imot, sakit man nangimon nanang. Naimot kan man nangimon kadipay, aging ga ika. Nainak makitsenda, kwentaan na dagiti magastok. Diyak pa'y magatang ti kayat ko agatangan na. Ay, lading itak tinapasamak, anak ko. Naturay nga min idinitatang mo. Saan ko ama ipapilit ti kayat ko? Agbiro kak mamat ti trabaho, tapno damat kabukbukudak a kwarta. Kwarta nga tatibiro kam, wano? Dennis, kasapulak ti kwarta, tadinak matikan. Itatakayat kong agbirok iti trabaho, apay nga iparit mo. Agyan ka langan dito balay. Amangan paikit di, no sa bali langan ti aramidam. Apay akasta ka. Awan na pulos pa nagtalag mo kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agyan ka dito balay. Awan pa'y ganas ti kastoy a klasin ti asawa. Makapadismaya. Langgay ko ti saritaan nyo iti asawam. Maipapanitian niya, dad. Husto ti imbagam nga agyan lang iti balay. No trabaho ti sapulan na, ano man ti trabaho iti balay? Isu nga imbagak, asaanan nga agbero iti trabaho, dad. Amangan paikit di, no makasarak iti sabali a lalaki. Asino nga iti aglaba, agdalos, kan agluto iti balay, no adda trabaho na. Isu nga rodadyak pinalubusan amapan agbero iti trabaho na. Nasayaan. Iso nga rod nga iso tinangipasawaan mikan ka, tapno adda agtrabaho iti balay. Nakita ngamin ni mamim ti kinagagat na. Si kamot ba'y tama rin, Jenny? Apay nga da ka dito'y tiyandaan pare. Saan mo kadi akadwa ni Dennis? Saan? Adalaan na kaiba una. Ada ka di ibagam ko na, mare? Saan mo ko mga ibagbaga nagkita ta dito'y tiyandaan pare? Ha? Apay ka ni mare? Ada ka di dakas na no nakita ta di tiyandaan? Ha? Awan dakas na kadata. Ngam no ni Dennis, dakas man ang timay bagana. Apay ko maadakas. Nakiti pa nagpampanunot ti asawak pare. Ibaganan tumanan anak isin nara kakkan ka. Kumusta na iti ubin pare? Nabaya ka jak pinmasyari di balayo. Nasayat damot pare. Hindi mo na tinasidag kanyak. Ngam ni Lisa, kat kaslanas asidag ka ni Jenny. Talaga kasta ti ubing pare. Adda na asidag iti ama, adamat na asidag iti ina. Nalabit. Ang mas dawak man duapay. Anya ti pagsidaawan pare? Kung nati maestrada kan kaaruba, anasingsingpat ka nun ni Lisa ngam ni Mona. Ni Lisa tinaudi arimwar saan ka di? Waan pare? Diyak manamon agpaiso ti kunara iti babakat. Anya ti kunada pare? Diyak ano umuna arumwar, natangtangsit. Tay diyan dapat ijaw nagtityan. Induron na di maysa, tapno iso ti makauna arumwar. Anya? Ay na, sa umanan dagiti babakat, nga ado ti at-atang na. Kwarta man, mami. Mabanak iti pagadalan. Ngam awanan tintin ni daddy a kwarta kiti kalman.
Sorry, anak. Awan mo't kwartak. Ada ka ni daddy ti kwarta. Anya matan. Saan ka di nga impampaminsan nga inted na ti 1 week allowance yo? Nagastos ko nga rodan, mami. Basit ti kwarta kita. Sursuruam ti agimpan, anak. Madi ti nagastos launay. Kababain mat ka dagiti barkadak. Nukas la pimpi manak amakita da. Sige, inakon. Awan matita jo kwarta. Ada pilpilihan ni Mona nga anak ko. Di na la matultulad ni Lisa kasingin na. Inako ni di pagadalan, mami. Oh, apayasan kayo ang nagkuyog ka ni Mona. Kapkapan na. Dinanusakpay nga min di banyo anak di kusan mi, mami. Kaasi kamat. Nusikapay ti mangdalos. Mapan ka nga rodan. Tapno saan ka amala daw, anak? Nasapa paymat, mami. Dakda kayo manindi ti balay. Ta nakitak arimwar ni Lolo Carlo. Narwama kun ngagbat-bati ngagmay-may sa anak. Madamag ko man. Ada ka ti pa'y kwartan? Apay adumaw dawat ni Mona iti kwarta. Adda pay matchaintan ni Daddy a kwarta mi, mami. Adda pay. Utangak man ti daddo ma kwartang. Itid kon to ija balay. Saan ko mat ngayon tugot ti kwarta? Time bati. Apay, di kwartam ngay. Awan nga rudan ti kwarta. Nagastos ko na. Tada nang igatanga. Agpada matinted ni Daddy kada ta kwarta. Imot kagit di Di ka pa agpautang. Saan ko mat ngarot ngayon tugot ti kwartak? Sa maysa, nalpasan ti reses. Ingatang kun iti ka nagchain tugot ko. Imbag pa'y siguro no sa balit ti pagutangak. Saan asika? Saan ka nga minagastos-agastos Maipo sa dagos ti kwartam. Panawan ka man laangan. Imot. Apay nga tasan ngagpada ti kababalin ti anak ko, nanang. Babalin nga imalakan ka na singpet ni Lisa. Imalamot ni Mona iti amana. Nung amin kanayon ko abagbagaan, agpasugnod. Ibaga na nga apay ka nung nga isulaang ti makitkitak. Ala, basta saan ka lata maumuma magbagbagan ko na anak ko. Ibaga na nga apay ka nung asan ko abagbagaan ni Lisa. Katusto matyar aramidan na. Kaadwan ama nagpasugnod adi na kayat ti pabagbagaan. Isuda ti maiwawa. Day ta ti pagdanagak, nanang. Diyak kayat ama iwawa ti anak ko. Imbagman ta nakaumay ka dito'y balay mi, gayam. Naamwak ti sa Adam dito'y balayo gayam. Awisan ka kuma. Tawan kadwak iji trabaho. Ijay ka di pa'y opisina ti insurance ti ayan mo, gayam. Wan gayam. Kasapulan mi ti clerk ijay. Amok akabailam tanalaing kamat. Kayat ko, ngam amangan no saan manan akayat ni Dennis. Awan ka rin tagan na amang ikulungkan ka. Nang runa, tadi namat maitad ti masapul mo. Imbag ta simmangpet kan. Kagapgapo ni Sheena dito'y balay. Anya ti mayanday di agayem mo. Agkasapulan da kanu iti clerk ija opisina da. Anya ko man wag kasapulan da. Apay paylaeng, nga imay na imbagakan ka. Kaya't naasyak kumati kadwa na ijay. Palubusan na kuma. Tapno damat trabaho. Kabalam ka di apaggidanan ti trabahom dito'y balay, kan trabahom ijay. Damagak man kan ka. Inasawa na ka di. Tapno adda para trabaho dito'y balay. Tapno adda agsirbikan ka. Day ta ti pagrebangam kas asawa. Pinanagnagam nga inasawa na. Takasapulam ti babae iti biyag mo. Saan ka di? Mapanak ija opisina inton bigat. Palubos sa makaling agtrabaho ti asawam.
Kunana nga awan karbangak amang ipupok ken kuana dito'y balay. Tasaan ko kanumat nga ikikan iti kwartana. At dalakit din ang sugsog kan kuana. Tanaturad mo't ka na sumungbat. Mas daawak nga rod. Naturad maten. Saan ko kanumat ang maitid amin ang masapol na. Padasan tapaya kigtutan. Marang agbaliw ti panunot na kat saan na mapanagtrabaho. Wandad, Jack kumakayat ang mapanagtrabaho numabalin. Imbag man ta nagpasyal kayo dito'y balay, nanang. Di kayo mo't ngamin mapmapana di ijay balay kadagiti ubeng anak ko. Makumikom da ngamin kadagiti homework da, nanang. Ay wun gayam. Naibagamot kanyak ni Sheena nga agkasapulan da kano iti clerk. Imay ka di ditoy. Wan, nanang. Imbagak matday ta ni Dennis. No di nakpalubusan, ikak iti kondisyon. Anya ti kondisyon mo. No maitad na kanyak ti sweldok iti sarkak ko mga opisina, saan akon nga agtrabaho. Itaman pa'y ang nakasukat ka. Agreportak iti opisina, dad. Damagak no kaano ak amang rugi nga agtrabaho. Apay, pinalubusan nakakadin ni Dennis. Adamat karbangak nga agtrabaho, dad. Diyo kumamot ipaidam day ta akarbangan. Kasano ti pagribingam na ti balay. Ipalabak dagiti lalamaan, dad. Agdalusak, sakbay asumre ka. Lisa, awit naman day ti bag ko. Tamapantan iti pagadalan. Anya? Tulungak pa'y ni mami nga agdalos. Sakbay ang mapanak ag eskwela, tanasa papay mo. Amin matlakit din nga ibagak. Di nakpagustuhan. Adamat bag kong awitak, saan ka di? Anya nga iti awitam? Apay nga agdamag ka pa'y laang. Anya kumangay, no adawitam. Oh, anya ka di kapag sumsumlangan yung agkabsat. Dahito man na Lisa, nagsadot. At dala iparamit ko kunkwana, ngam di na kayat. Anya ka di day, Jai, Lisa. Umuna ka no ni pagadalan, mami. Ngam siya ka no ti mangawit iti bag na. Oh, apay nga ipaawit mo tibag mo, iha. Awitam tibag mo, taawitan naman tibag na. Apay akanayon yung nga isakit day ta Alisa, mami. Inak man laangan. De, apay nagsangsangit ka mapanagadal, basang. Dangamin, mami kan Lisa, Lola. Apay aya, anya ti inaramid dakan ka. Saan ang kayat ni mami nga ibawon ko ni Lisa? Iso nga mintigay kayat ni mami. Ipulong kunto ka ni daddy. Ay, saan mo pa'y nga ibagbaga, apo? Kasaok pa'y damamin, kan ni Lisa. Basta ibagak to ka ni daddy, Lola. Ay, ang mga nood ang tuman saan apag kinaawatan ng damami kan dadi, imbalasang ko. Basta, ibagak to. Tapno pagungtan ni daddy ida, Lola. Anak, anya ka di tinapasamak. Agsangsangit mo't ni Mona na panag-eskwela. Ipulong nakakanaw kan ni daddy na. Anya? Imbaga na nga awitan ni Lisa tibag na. Ngam imbagak nga awitan na, tabag na mat. Ay, madlaw, anasakit tinakam na. Ang mga noan niya ti ipulong na iti amana. Unay lakit di ti anak kon. Agaramid sa manan iti saan nga umno. Patyan to lakit din ni Dennis ti ipulong na. Ay, ang mga no day tamanan ti panggapuan ti saan niyo apag kinaawatan ka ni Dennis, anak ko. Parikot mananday to'y nanang. Ay, anya nga tati aramidan ni Dennis, no agipulong jay may isa nga anak mo. Ibagak tipod no ana pasamak nanang. Adakin ko na, no asino ti patyan na kada kami ken ni Mona. Mona, apay nga adda ka dito'y dalan. Kan apay nga agsangsangit ka. Damami kan Lisa,
Ano? Taapay. Anya tinaramid dagan ka. Imbagak lang madkan ni Lisa. Ngaawitan na tibag ko. Tanang sakit ti tiyan ko. Ngam di namat kayat. Imbagamat ni mami ngaawitag kano tibag ko. Sana kano nga agibaon iti sa bali. Nasakit nga rod ti tiyan mo. Ngam apay adida katulungan. Mas patpatgan ngamin ni mami ni Lisa, daddy. Saan ang mabalinday tang aramid na? Ala, agawid tan. Taglinawag kami, iti inayon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauluan. Mona Lisa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Yan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan ang naragsak ni Jenny iti sidong ti asawa na. Gapo taman ng imon, naungat, kan kirmat ni Dennis. Adda-anda iti singin nga anak, nasingsingpat ni Lisa, ngam ni Mona. Iti may sangal daw, adda impulong ni Mona, ken ni Dennis. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o itaalawas ang napauluhan. Mona Lisa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit nga ron ti tiyan mo, ngam apay adida katulungan. Mas patpatgan ngamin ni mami ni Lisa, daddy. Saan ang mabalinday tang aramid na? Agawitan, taglinawag kami iti inayo. Uwan, daddy. Rumbang asandak nga iruruman. Hindi na po ko ti kwartang. Di nagpay pautangan ni Lisa iti kwartana. Kasano na po ka mo ti kwartam? Ang mga nuada na nga na ijabalay, daddy. Nagpukaw matlatan ijabalay. Anya? Saan anasaya at dayta? Agpukaw ti kwarta, iti unag ti balay? Oh, itaman pa yan nagkuyog kayo nga agama. Inuray nak, tairuruman nyo kano kanilisa. Iruruman? Apay ko mga iruruman mi, kat kapamilya mi mat. Apay nga ron nga agsangsangit ang naguray kanyak ijedalan. Apay nga idinapukaw na ti kwartana, kat saan kano apautangan ni Lisa. Taymapan ko mag-eskwela, kayat na nga ipaawit ti bag na ni Lisa. Ngam kunakmat nga awitan na, taawan mat awit na. Agsakit nga rod kano ti tiyan na. No imbaga na ko mga agsakit ti tiyan na. Uray siyak pay amis mo tinangitulod kan kwa na. Wano impan ko kuma iti doktor. Asino matinangala iti kwartana? Saan pa'y kano apautangan ni Lisa? Kadamagan ka ni Lisa. Dumaw dawat kanyak, ngam awan mat igam ko a kwarta. Ammom dayta. Agsarita taman, sika, Lisa. Apay adi mo pinautangan ti kabsat mo, idinapukaw na ti kwartana? Napukaw. Di namat imbaga napukaw ti kwartana. Ti imbaga na, kat nagastos na akadwana ti barkada na. Nagasto na ko na? Uwan mat, kasta ti imbaga na, daddy. Saan ko nga intugo ti kwartak iti pagadalan, iti imbaga na nga umutang. No intugot ko, di inikak ko ma. Ijay pagadalan nga umut-utan kan ka iti kwarta? Uwan, daddy. Nalpasan ti recess. Iso ang nagastos kon ti kwartak, iti imbaga na. Saan nga rod ang nagmeryenda, idi reses? Imbaga na mata nagastos na kano amin ti kwarta na.
Imbagak pa'y, asa na gastos sa gastos. Tapno saan na maibos sa dagos ti kwartana. Nga mariribukan ka, Dennis, iho. Apay ka di? Jakman amo, dad. Saan nga agsusurot ibagbaga dagiti anak ko? May papaniti? Adda saan daan nagkinaawatan. Ngam ididinamag ko. Kat saan ngagpada ti bagada? Gagangay lang daytay tagkapsa. Adda saan da pagkinaawatan? Ngam jak kayat nga irurumanda ni Mona, dad. Awan mat makita ka kasta. Tilang madlaw ko, kit pasaray umuna ni Mona iji pagadalan. Kagdalos pa'y nga umuna ni Lisa. Kat, ni Jenny ngay nga akin trabaho iti agdalos. Apay asaan nga agdalos? Tultulungan na, sakbay ama pa ni iji pagadalan. Kakuyog ni Lisa ti may sa kadagiti kaadalan mi alalaki. Ay, ala akman ida iti ladawan, babaan iti cellphone ko. Ta ipakita to kan ni daddy. Ha? Aday ta. Addan ladawan da iti cellphone ko. Ibagak kan ni daddy, analaing ama ki boyfriend. Bayam di ta, nga uray pagong tanda. Adda ka man nandito'y dalan, iha? Papanam ka di. Inuray ka lang, daddy. Ngamin, aday pakitakan ka. Dita cellphone mo? Anya day ta? Diyak pa ibagbaga. Mabit lang, tay pakita. Ibagamon, tamagmagnata. Mabit lang, dad. Oh, aday ka, daddy. Kita mo. Ni matlisa nga adda kadwa na alalaki. Kasta ti aramid na iti pagadalan, daddy. Ipasakkan ka. Tapno din na mo asyak ti nang ibagakan ka, ha? Sige man nga rod. Bagbagaam, daddy. Tapno di marwam akanayo na makikuyog kadagiti kaadalan na alalaki. Lisa! Umay ka dito'y! Kartangam! Apay ka di, daddy. Makapuntot kayong samot. Talaga ang makapungtutak. Ipalawag mo manday ta aladawan. Kita Di mahisa ka dagiti kaadalan mi, daddy. Dakas ka di? Naibaunda kami amapan agdalos? Anya ti mapanyo dalusan? Imbaon na kami ti maestrami. Adalusan mi kano ti faculty room, daddy. Adan imo na kakadwaming agdalos ijay. Masapol nga igadyo ti agadal. Igagad ko mat, daddy. Ipakitak gayam ti picture ti grades ko, ha? Apay, impakita dan ti cardio. Idi pinagdalos ta kami. Nakitak iti lamisaan ti maestrami. Ang nakaparabaw dagiti cards mi. Akin rabaw ti card ko. Iso nga inalak iti ladawan. Oh, atoy kitaan niyo, daddy. Nagnangatumat, iha. Wan, daddy. Nangato dagiti grades ko. Iha, kaya't kumat ang makitan to ti gradom no ipakita dati cardio. Awan pa'y matimbagada, daddy. Amangan no mabayag pa'y. Dandanida siguro ipakitan ti grades yo. Nagngangato ti grades ni Lisa. Inalaan na itiladawan. Tanakita na ti card na itirabaw ti lamisaan ti maestrayo. Nakasta. Nalpasan ti cards mi. Nalapit na kasta. Taapa na picturan na ti grado na itirabaw ti lamisaan ti maestrayo. Ay sus. Sapay nagbabati na alak iti quiz kan exam mi.
Ni pari Dennis na dyan. At dasal sa labayin a babae. Ne. Madiday to yan ah. Iso matlaga niya nga iparit na ngagtrabaho ni Mari Jenny. Taam ka na nga aramido ni Mari Jenny tikas itar aramido na ita. Aguray ka man, tapicturak ida. Saan nakabasta makita, tanay ilingadak kadagiti customer dito kantin. Inton mapicture ko ida. Pumanaw akong dito eh. Saan ka di amay mayat matgaan kagtrabaho iti opisina, gayam? Wan agayam, adapay namnamaan nga orayan as sweldo no madanon ti katapusan. Imbaglaket di ta nag-resign di sigud a clerk, tanapan iji abroad. Dakala pagyamanak kan ka, tasyak adagos tinalagip mo gayam. Amok nga minti ka sa saad mo, tana ibagam kanyak, idi nagkita ta. Nabayaga ko na nagananos iti sidong ni Dennis. Nasingpot ka nga min launay. No siyak tikas jay ti asawa na, nabayagan a pinanawak. Inan-anusak para iti anak ko. Ngam numadok talak aluklok ko nak. San ko nga ammo no anya ti maramid ko. Agpaiso ka di analpasan ti grades tayo? Apay nga impasikat mo ka ni daddy dagiti grado? Saan ko mat nga impasikat? Impakitak. Tapno ipanagnag ko nga igagaad ko ti agadal. Saan ka makiboy-boyfriend? Maartapan kanto iti masakbayan. Saan nagaputan nalalaing ka iti pagadalan? Kat abakan nak iti amin abanag. Pakaragsakak nagbalegi ka iti masakbayan. Takapsat kalakat nga rod, Mona. Imulam di ta panunot mo. Nadurdur asak tungamsi ka. Sige pakaragsakak ti anyaman abalikim iti biyag. Nga ta? Amangan no kayat mo matanangat nga to kanto iti masakbayan. Ay, awan kasta panunot ko. Ti adda kanyak ita, kat igaod ko ti agadal. Barang agbaligi akmat iti biyag. Imbag ta nagsabat ta dito mare. Kaslada na patag nga ibagam pare. At ay bagakin ka. Ngam pangaasim ha. Saan mo nga ibagbaga asyak tinang ibagakin ka? Mangnamnama ka pare. Ibagam no anya manday ta. Aday pakitak. Ngam na eh. Diyak kaya't agura anak ni pari Dennis. Ipakita ko ng pare. Enroar mo mati cellphone mo. Ate mare. Kita. Ada na kay baga kanyak idinabit kami pa nga ex-girlfriend na dayta babae. Diyak mabalin nga i-forward ken ka. Tamaduktalan na asyak tinang i-forward. Lumakita na ti cellphone mo. Pitsura klangan. Tapno saan na makita ang naggapukan ka pare. Mabalin ka di nga umunaak pa nga agawid. Sakbay asumangpot ni Dennis ija balay gayam. Apay ka di gayam, anya tinapasamak. Nasabat ko ti may sa kadagiti ninong dagiti anak ko. Impakita na tila dawan nga da kasalsal labay ni Dennis a babae. Amamom ka di ti babae gayam. Ada na kay baga kanyak edi nga ex-girlfriend na dayjay. Ang mga no nabayagan ti relasyon da, iso ako nam adi mo marik na ti panagayat na kan ka. Nalabit akas tagayam. Kaya rigak ti katulong iti balay na ngam awan mat sweldok. Anya nga ti planom ita. Kabayatan ngawan pa ni Dennis. Pumanawak iti balay ni. Inakalaan dagiti importante agargaret ko. Ay, apay na kita dua adadakkel amaleta. Pumanaw akong dito'y balayo, Daddy. Adamat gayam sa bali a babae iti piyag ti anak yo. Kasano anamuam nga da babae na? Sana na masapul amamuan yo, Daddy.
Amuyo ka di. Ngada sa bali a babae itibiyag na. Di na ka magbisbisinan ti anak ko. Ngam liniputan nak. Di na may amin akasapulan ti pamilya. Pinagbalindaklaan nga adipan niyo dito'y balayo. Amo ka din ni Dennis, apumanaw ka ito. Agsarita kamin to, Daddy. Day, apay anak ko. May kamot nga adagargarat mo. Sana ka mas daw. No apay akatulong titrato ni Dennis kanyak. Saan kat nga asawa? Pag kunaamot anak ko, saan nga ta nagrero kalaan? Kitaan niyo ti aday ti cellphone ko nanang. At sa bali a babaeng itibiyag na. At tuyo. Ay, unay mo't lang arudan, anak ko. Sana sakit ang tinakam ko ti kaadda ti sa bali a babae itibiyag na. Ti kaunday ti panagtutok ko iti sidong na ti pagsakit ang tinakam ko nanang. May kasano nga rudan dagiti anak mo. At dadapay laang ijay pagadalan. Dadakkel dan nanang. No kayat dati umay ditoy. Nasayaat. Adda kadakwada dayta. Hello, Dad. Imawag kayo, Mat. Kanya ti bagayo. Pimanaw mo't ni Jenny, nga dadwa maleta nga awit na. Anya? Tapay ka, no? Amo naman, nga nasabali a babae itibiyag mo. Kasano na maamuan ti asawa ti babae, ti may papan ka na kayo. Asino ka no tinakaamuan ni Jenny, Dad? Di na imbaga, ngam ko na pinagbalinta kanulay nga adipan nga awan sweldo na. Asino pa yan ita ti mga ramid kadagiti trabaho na di tabalay? Dahita ita ti parikot. Nangruna ti agluto a masapa. Oh, kunakon kat. Ama di ti ibunga ti panagtrabaho na iti opisina. Tadda maamuan na. Ijay nga ta, tinakaamuan na. Itinabayagan a sekreto. Lola, apay nga da kayo diti ruwar ti pagadalan? Umay ko ibaga, nga adda ni mami yu iji balay. Pinanawan na ni daddy yo. Ha? Apay a pinanawan na ako na yung Lola. Naduktalan na nga adda sa bali a babae itibiyag ti amayo, apo. Adakan ka, no ijay balay ti pagawidam. Kasanungay, katawan mat pagsukatak iti balay yun, Lola. Sumarunukan to lang arudon ijay balay-balasang ko. Uwan, Lola. Diyak kaya ti may sinakan ni Mami. Ngam, kasanon no igawid nak ni Daddy, Lola. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nakita ni John ni Dennis nga adda kasinsin na labay na a babae nga agturong iti kantin. Inalaan na ida iti ladawan, kat impakita na kini Jenny. Nasair nga rod ni Jenny, kat pimanaw iti balayda. Naamuan mat ni Lisa tinapasamag, babaan kani apong na amarta. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na napauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kasanungay, katawan
pagsukatak iti balayo, Lola. Sumarunukan to lang arudan ijay, apok. Uwan, Lola. Diyak kaya ti may sinakan ni Mami. Ngam, kasano no igawid nak ni Daddy? Day tati parikot. Ipakamok ba't kanimo na tinapasamak? Tapno am muna. Kat amangan no sumurot ka ni Mami yaw. Anya ti aramidok, Lola. Kaya't ko ti sumurot ka ni Mami. Padasam nga ibaga ka ni Daddy yo no anya ti kunana. Wan, Lola. Ibagak daytoy ka ni Daddy. Agpakada ang. Anya aluto daytoy? Sana mauawatan. Natamnay kan sana naimas. Saan ko ang matulad ti timpla ni Mami? Anya ka diti naramidyo. Taapay apim manaw, Daddy. Nauma kada tayon, iso apimanaw. Damagag man, Daddy. No ka di madugtalan nyo? Nga da sa bali ang lalaki iti biyag na? Saan kayo ka di amasair? Anya ka dinday ta sasawam. Kayat ko ti sumurot kan kuana, Daddy. Mabalin ka di asurutak ni Mami, inton bigat? Awan ti pumanaw dito'y balay. Laglagi panyo dayta. Apay akayat mo ti sumurot ka ni Mami. Gapo ka di takay kayat na ka? Agpada ta akay kayat ni Mami. No adaman dagiti banag, abagbagaan na ka. Dayta, kat di na kayat ama iwawa ka. Apay kit di ama iwawa at? Kay kayat nakakit di Nagbidot ka. No di nakakayat. Apay ngay, ngay nawawil na ka, manipod ubing ta. Basta kay kayat nakangam siya. Sana pud no dayta mo na. Atap mo laang dayta. Ipatpatag na ta adwa ni Mami. Anya nga'y timbaga ni Daddy mo, apok. Nagpakada ka ka din. Uwan, Lola. Ngam di na kayat. Anya nga'y tiaramida. Bayam ta kasaritak ni Mamem no anya ti kunana. Masapul asumurot kayo kumakan ni mo na ijay balay. Panagkunak kat kay kayat ni mo na ijibalay, Lola. Ay si Kang ay apok. Kayat mo ka di ti sumurot ijay balay. Uwan, Lola. Amangan nga min no agliday ni Mami. Wen apok, talaga analiday ni Mami yo gapo itinaduktalan na. Ex-girlfriend gayam ni Daddy yo na ijay ababae. Ay kayat ko ang makita tila dawan da, Lola. Impaprint pa'y ni Mamim. Tamaaramat na dayjay. No anyaman ti agdang nga aramiden ti amayo. Timbag ta nagsabat tamaran, mare. Amom, aramidak da ito sana nga po tadadaelik ti relasyon nyo. Gam kayat ko lang agbalbaliw ko man ni pare Dennis. Anya day ta ko na mga ramidan, pare. Adaman na naala kaladawan. Agpada da pa'y matngarod nga adaan iti asawa. Kan adda kamat nga asawa na. Pimanaw ako ni Jambalay mi. Tamanipod nagdan na kami. Jack narik na ti panagayat na. Abangan no pati ti pamilya ti karelasyon na kat madadael man. Barang saan ang madadaal ti pamilya ti karelasyon na. Ngam siyak, awan serbi ti panagdan nami. No awan ayat iti nagbaitan mi. Dahita ti pagmadyan ti maitulag ako nada. Mapilitan ang makiasawa. Gapo iti pagayatan ti naganak. Hello. Anya ti masapol mo tay mawag ka. Nagpuskol tarupam. Asino tinapuskul ti rupa na? Kan saan nga umno ti aramid na? Anya kumati pamanaknak mo? Palubusam ti ubi nga sumurot kanyak. No di mo kayat apaikat ka iti trabaho. Anya kumati ebidensyam? Ada ebidensyak. Ado aladawan amang ipakita iti kinaman ang lilipot mo. Nagdakas ka nga asawa.
Ngano sang tinagmadi nga ugalim. Tagayam, ada sa bali iti biyag mo. Kat, anya itati kayat mo mapasamak. Palubusan dagiti ubing nga umay kanyak. Day talaang ti kayat ko. No di mo kayat amakadanon iti husgado daytoy. Anya? Apay ang maniribukan kasi mangpet diti balay, Dennis. Imawag ni Jenny, Daddy. No saan ko kano apalubusan dagiti ubing asumurot kan kuana. Paikat nak iti trabaho. Kan dumanon kano iti husgado. Timurad tinanga. Ada ka di ebidensya na tapayan at turad. Ado kano tiladawan nga igna. Delikado ka nga ron, no kasta. Amo naman tiyar aramidin na. Awan ti maaramidak, Daddy. Narigat ti maawanan iti trabaho. Oh, Adamot kano ado aladawan nga ebidensya nga igna. awanan ti para trabaho di ti balay. Saan ka kadi nga umaymat ijaayan ni Mami? Tapno irurumandak ijay? Mas kayat na ka ni Mami. Apay asang kay bagam akay kayat nak ni Mami. Kay kayat na tamat ado ha. Imbag ditoy, tasigurado akay kayat nak ni Daddy. Nang runa, no syaklaangan ti agbati. Ijay ngay, adda ka akaagaw ko iti panagayat ni Mami. Apay akas ta ti adda di ta panunot mo. Gapo nga ta, tanakurang ka iti panagayat? Pag kunaamat, anakurangak iti panagayat. Ngamin, no adagora di ta pusom, kawatan anakurang ka iti panagayat. Talaga kadiasaan akayat ni Mona ti umay ditoy, anak. Day tamo ti kunana, Mami. Imbag ka nung ijay. Tagmay maysa, nga ipatag ni Daddy. Apay nga takas ta ti kapanunutan na. Apay nga ibagbaga na, amas ipatpatag ka ngam iso. No bagbaga ami ti kilo nga aramid na. Ipagarup na nakagurgura, Mami. Ngam ad-adda tumanor asaan anasaya at no saan amabagbagaan. Diyak manam mo, no apay akas jay. Kuna ni Lola, nga amangan no imala kanukan ni Daddy. Iso nga kas jay. Kumusta nga tan ni Mona iti sidong ti amana? Saan ka di amot mapanidyayan mo? Umaymat, no dumawat iti kwartana. Ngam, madlaw ko nga adayulat ta tirik na kanya. Nalabit, asabsabidungan ti amana ti panunot na, iso akas jay. Ay, sapay ko ma, tadumteng ti panawan ama ka amiris nga ipatpatag kumat nga anak. Sapay ko maagayam. Kadwa na din na kaya ti pabagbagaan, kat iso ti madi ti pagbanagan na. Day ta ti pagdanagak gayam. No may ijayan ko kat bagbagaak. Pumanaw adagos. Duhata lang dito'y anak. Tanapan ni Daddy iti ayan ti may sakapsat ko. Kunam nga itati ipapanaw mo. Masapol nga ipakita kadali sa kan Mami, nga uray sa anak turpos. Kabaelak ti bumaknang. Adumuras ti panagbiag ko, Daddy. Kasano ko ma? Aga brodak. Saan nagaputan nakaturpos ni Lisa? Kat nasaysaya at ti masakbayan na nga miti siya. Sige. Addakan ka dayta. Barang ije abroad ti pakasarakam iti nasaya at agasat mo. Wan Daddy, ikarik. Agsubli akto anapintas ti masakbayak. Apalan nakto day ja Alisa.
Di mo tumat ngamin ingad tinagadal. Tapno nakaturpos kamat kumaakas ka ni Lisa. Dayjay manan Alisa, ti bagayo. Masuro na ka talaga. Gaputa may san a branch manager. Kanayon mo ten nga idayaw yo. Amom ka din anapanan iti Singapore ni Mona, mare. Kaano pa'y anapan, pare? Saan ko nga mo? Apay adi pa'y nagpakada kanyak. Nasao kanyak ni pare Dennis, mare. Indanon ko lang kan ka. Nakapangaya man. Awagak tuman, pare. Una, mare. Tapno saan mo tama iliw ijay. Kanayunan minto ti umawag. Tapno saan analiday ijay. Ibagak mat ka ni Lisa. Takanayunan na nga awagan. Kahit kumusta kayo itan kan ni Lisa, mare? Nasaya at latamat, pare. Kurak nga rod ama ki asawan. Tapno maadda anak iti apo ko. Gam ko na naman makauray ka no ti asawa. Awan papanan na no di makiasawan tumatlag, mare. Napintas. Kan manager ko naman. Nataar, chay kanayo na makita ka lumabas dito asidag ti gate. Dito ayan ko. Anya nga tatinagan na. Ikagumaak amaam-am mo day ta alalaki. Itsura na tibak nang. Sana bale, tanapintasak ngat. Makayawan lakit di kanyak, no makita na. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta, anak ko? Ada ka matgayam dito abroad. Kayat yung ka di nga ipawitan kayo? Isong ay mawag kayo? Sa anak adumawat iti pauit, anak. Nadamag ko ngamin nga da ka dita. Kumustaan ka? No kasano ti kasasaad mo dita? Nasayati ka sa sahad ko dito eh. Artapak to ni Lisa iti kasasaad ti panagbiag. Nagsayatad ngay no kasta anak ko. Sapay la kuma. Ipakitak nga oray sa anak kaadal. Bumaknangak tumat. Napatpatag ti salunat. Gam iti anyaman akinabak nang anak. Amok dayta, mami? Ngam ipakitak to. Anasaya at tumat ti kasasaad ko. Asino di kinasaritam? Apay analiday ka anang ibaba iti cellphone mo. Di man mo na, nanang. Anda ni Jay Singapore. Inawagak ta mailiwak. Ngam sabali ti sungbat na. Ay, piman mo't nga ubing. Ti puling samot na Dennis ti malaan na iti ukalay. Kasta nga ta, nanang. Sa anak mo't anagkurang iti pamagbaga ti kunak. Idi pa'y ubing anadlaw ko. Kaagduma ti ugali da ken ni Lisa. Uray kasta, saan ka lata sumuko, anak? Barang dumtang to ti aldaw, ama ka amiris, kat agbaliw. Naliday ka mo't itang aldaw gayam. Kunak man naawanan ti parikot mo, manipod adayukan ka ni Dennis. Ni Mona gayam. Napan iti Singapore adi pa'y nagpakada kanyak. Idi nawagak. Kat maditi pan nakisauna kanyak. Saan ka di asigod akas jay na gayam? Saan ka kumaamalidayan? Takastana na sigod. Sa bagay. Ngam anak kumat gamin. Adalatapan nakasair ko. No maditi pan nakisauna kanyak. Kasta tayon sa anaganak. Adda anak ana respeto. Adamot na kurang ti respeto na. Ay, huwan nga rod gayam. Day off ko ita. Rumwara kat mapanak iti parke ang nagturungan tinataar a lalaki. Ijay ti kanayon ang makita kapag turungan na. Sino nga tamot dahi ito a disturbo? Imbes ang makita ko maday siya a lalaki. Sungbat
batak madlaangan. Ah. Hello? Asino ka kadi? Kumusta ka, Mona? Ada ka matgayam dito abroad. Ahwan Malagip mo kadi dyan ako nak. Anangat nga to akpay laeng ngam itisi ka? Maragsakan na para kan ka. Kumusta ka, Nyay? Nasayaat mo't lata. O sige tadakam kamakamak. Bye! Anya nga taji ko na ni mo na akam kamakamon na. Napatig nga taonay? Apay anak, kaskalan na ikulang. Apay nga awan ti iiliwan ni mo na kadata, mami. Ikararagta, adungtang to ti aldaw ang makaamiris, anak. Agdardaras ita inawagak. Ada ka no samsamboten na. Uray ide nawagak. Madlaw asaan ang magagaran ang makisarita kanyak. Sapay ko ma, tamatunoy na ti tarigagay na. Amuyo ka di? Noan niya ti tarigagayan na, mami? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te serye tayo itaalawas na puluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Meron. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagabrod ni Mona, takayat ng artapan ni Lisa. Inawagan da Jenny kan Lisa. Ngam saan na nasaya at tipan nakisaon ni Mona kadakwada. Iti sabali abangir, kayat ni Mona akasin ningad tinakita na anataer alalaki. Iti matayan da Jenny kan Lisa at da pagsarsaritaan da anaibaga ni Mona. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agdardaras ita inawagak, mami. Ada ka no samsamboten na. Uray ide nawagak anak. Madlaw asaan ang magagaran ang makisarita kanyak. Sapay ko mga rod, tamatunoy na ti tartarigagayan na. Amoyo ka di? Noan niya ti tartarigagayan na, mami? Kayat na ang maartapan na ka. Namin ano nga imbaga na matday ta kanyak, mami. Anya matin sumbat mo kan kwa na. Imbaga, apakaragsakak no agbaligi iti biyag, mami. Ti lalaki. Isu siya magmag na iti parke. Kunwari, jak nakita. Gatdong para. Tapno makisarita kanyak. Kunwari, ti cellphone ko ti into narak. Anay ko. Sorry, saan ko ngayon gagara? Di ka nakita. Dadangamin nag-text kanya. Nagpintas a babae. Siyak ni Jake. Mabaling ka di ang mamuan tinagan mo, miss. Siyak ni Mona. Anya ka diti trabahong diti Singapore? Ha? May sa ka negosyante. Ano matitrabaho dito eh? Kasla caregiver. Tanataangan abakat di ay aywana. Adayo ka ni dito, iti pagserserbya mabalay? Saan mat? Asidaglaang dito eh. Mabalin matapagnaan. Mapayag ka ka dito, iti parke. Mapanak nga minin, kat dita akalya, iti pagnaantilugan ko.
Di tamat ti pagnak amapan ije balay a paggiganak. Oh. Kaya't mo kaditi makilugan kanya. Idagas ka iti ibagbaga mo balay. Namayag ka kalin diti Singapore. Nabitak pa'y mat. Sigangay. Nabayag ako nito eh. May sa Pinay ti inak. Nagyan kami ije Pinas. Imay kami dito eh. Kalpasan na nakaturpo sa Kitty High School. Nabayag ka nga ron dito ay nukasta. Pasaray mapanak mo ije Pinas no kasapulan. Sapay ko ma. Dainton malpas ti kontrata. Kat agkuyog ta. Weno, agkalugan ta iti eroplano. Nalakalang na ita. Itad ko ti FB account ko. Kastamat kan ka. Itad mo mat ti FB account mo. Sige nga Ruhed. Tapno damat gayam ko dito'y Singapore. Aha. Amangan mo saan tulangin agayam. Kasalon pare. Pag may saka ni Jibalaya, tawan mo tandi mo na. Unarod pare. Adda ko maparaluto. Para laba kan agdalos ije balay. Nangirikat siguro tiyag may saan niya pare. No asino mat nga tatinangtad iti ladawan mi kan ni Jenny. Imbag ta sana ti asawa ti babaem tinangtadan day tinadawan. Ang mga no dakdakas pa'y kumati napasamak pare. Ha? Ada pa nga ta mangala iti ladawan mi iti babae. Kat itad da iti asawa na. Di mo lang mo pare. May mayat no sardeng yun tapno di ka may sagmak. Ne, da kayo mati may nakitsenda, nana. Ewan balasang ko. Siya, timbaon di GNA. Tabakom-ikom nga may. Gundawayan na ati kaawan trabaho mi, nana. Aglaba siguro, kas kadagdalos. Ewan balasang ko. Uray ba't nga min ni Lisa. Kat di na ba't masangot at damat trabaho na. Mangala kayo nga minan iti katulong nyo, nana. Kabailan mi ba't kit di dagiti trabaho. Tanaruam kami, basag. Diferensya mat lang na da katulong, nana. Adamot ng pagpasweldo ni Lisa. Nagsabat kami man kan ni Sheena agayam mo. Kat adain singasing na, Jenny. Anya ka diting singasing na, nanang. Mangala tayo kano iti katulong. Tapno saan kayo amarigatan. Planok mat dayta. Tapno saan kayo amarigatan? Nataangan kayo ngaminan. No, maminsan kat. Adamot saan anasaya at no, ada katulong, apo. Masapol at yamam mo tayo. Wano, taga dito'y matlang tiyalaan tayo. Tapno sigurado. Wan, mami. Nasaya at launay dayta ngayong bagayo. Abay nga ta ka na yun nga agsakit ti pusong ko. Manipod at daak diti Singapore. Gagangay nga ta dayto wenno. Nagbakasyon na kidya Pilipinas. Agpakita ak iti doktor. Sapay ko na ni Jake, adagasan na kinton madamdama. Taing kami kano agpasyar. Ta day off ko. Aday ta ni Jake. Nagbaligi ak anang baniit kan kuana. Di na amo nga inggagarak idi adinong para. Tapno mabaniitak. Nakasagana ka din mo na. Wen, Jake. Or-orayan ka talaga. Lumugan ka nga rin, tamapantang. Papananta ka di. Intag pasyar. Kalpasan na, mapantay di kondo unit ko. Okay. Sumurutak na rudkan ka. Lantanin sa amat ng malpas ti kontrata ni Mona iti abroad pare. Awan, nga may di mawag. Kung na nga extend na kanu ti panagyan na ijay. Tulungan kanu tinabayagan ijay agayem na. Boyfriend na kanun. Nakasara kan ijay ti boyfriend na pare. Day tamo ti kunana pare. Negosyante kanu ti boyfriend na.
Ada siguro mabalin ti boyfriend na, pare. Day ta mati ko na pare. Barang ano na po no day ta boyfriend na. Amang ano, makamanog ang tangarunan, pare. Kanyapay nga pare. At dadamot kan iti husto nga edad. Sana mabalin aparitan, no kayat dan ti makiasawa. Imbag na masabat ka, mare. Aday padamag ko kan ka. Anya ka diday ta, pare. Impa-extend ka numot ni Mona ti panagyan na di Singapore. At nakanupayan boyfriend na ijay. Pilipino nga tamat laang ti kaayan ayat na. Mistison sa kano, mare. Pinay ka ninchik. Negosyante ka no. Sapay ko ma, tanapod no day ta nga inchik kan kwa na. Dahil tangarod mo timbagak ka ni pari Dennis. Agyaman ak, taidandanon mo kanyak, ti anyaman ang madandamag mo. Maipapanit anak ko. Kasla anak ko matan tainanak ko kat nga raw. Una, nagtir-tiritir ka matan dita katre. Nagsakit ti pusong ko, Jake. Tunggalag binulan kan samat nga sakit. Saan mat idi? Itala ang mat nga dak dito Singapore kastoy. Ada para ut-ut kita nga agas. Agtabar ka, tapno may kati ut-ut na. Jake, mapanta ko maiti doktor. Agas mo't lang titid da. Kita mo ito agas dita drawer iti asidag mo. Agtamar ka, ta importante ti papanak kita. May papanitin negosyo. Panawan na ka dito'y condo unit mo. Agsubliak mo't lang, ta itulod ka di balay ti boss mo. Hello, Daddy. Nakaawag ka mat? Hello, anak. May mayat samot no agawit ka. Adumot ang timariknak ang nasakit ko. Gapo siguro, talo makaya kon. Saan kayo pa'y matalakay unay, Daddy? Oray siyak. No kumaro mat ti sakit ti pusong ko, talaga nagsakit. Napan ka din iti doktor. Ada inten ni Jake nga agas a para ut-ut. Sumayaat matiriknak no agtumarak iti kasjay. Sino adject ta? Ti boyfriend ko, Daddy. Agaw-awidak pa yun iti condo unit na no awan trabaho. Kaya't mo asawan. Nagdun na kayon. Huwan, Daddy. Numalpas ti kontratak, sa anak ka nun nga agtrabaho. Agyanak ka nun iti condo unit na. Anak, may mayat samat no agbakasyon ka pa'y. Tamailiwakan ka. Daddy, agkuyog kaminto ka nung nga agawid dita. Kumarkaron sa mati kasasaan mo. Nasaysayaan no agawid ka pa iti Pilipinas. Sa anak nga agawid, no saan ka akadwa? Sa anak pa yung makapanay di Pinas, tanda pa importante nga si kaswa kiti negosyo. Mabalinta mo ti agsubli, kalpasan ti sumagmamano abulan. Importante nga rin si kaswa. Okay. Ipag naman nga ro dagiti papeles ko, tao mo na at. O sige. Ang mga kumaro pa dita. Kat anya pa ti mapasamak kan ka dito, ino anya man dita, marikrik na. Ikarima, sumurot kanto, Jake. Hello? Sino man ang daytoy? Hello, anak. Ada ka di mati ang marikrik nam? Apay akas lang kakapsot ka. Nasakit ti pusong ko, mami. Dandanin ti panagawid ko dita. Sige, anak. Agawid ka. Taipan ka iti doktor. Adda kwarta ti boyfriend ko. Tada mabalin na. Isunto ti makaamoy ti amin. Agawid ka nga rodan. Tapno masigod. No, anyaman dayta ang marikrik nam. Wan, mami. Urayak lang, amalpas dagiti papeles ko. Le, pare. Anyat mapaspasamak mo. Apay ngagpiwis ka. Maulawak. Kan kasla agpatangkan dagiti ramay ko pare. Delikadong samat na itan. Ako na kaman, taipan kay ospital. Halaman harap pare. Madya talagan. Agpatangkan matang
pati sakak. Pare. Ape nga. Kas na di namatin mangmangag ti saok. Agpatulong ka na iti kakadwak. Tapag titinulungan mi nga irwar di ti opisina. Hello, pare. Nakaawag ka mat. Intaray ko ni Pare Dennis dito ospital, Mare. Na-stroke ka no ko na ti doktor. Ma-stroke gayam tinatibkar a tao akas lalandok ti panagpuspuso na. Si Kamat, Mare. Adayalis siyang di sakit. Ure kasano ti kinangato ti may sa atao. Saan na amalis siyang ti sakit? Ado ti aramidan mi ita paperworks. Barang makaumayak. Numalpas mi. Ta importante nga min ti aramidan mi, pare. Impagamok lang. Tap nga among matinapasamak ka ni Pare Dennis. Sige, pare. Apaman namalpas ko da ito aramidag. Kitaak no makaumayak dita. Bye. Intaray ka no ni Pare John ni Dennis ija ospital gayam. Ha? Apa nga taray na? Anya tinapasama kan ko na? Na-stroke ka no. Kitaaman lang ti biyag ti tawan niya. Oray kasano katangsit ti tao. Abakan latta ti sakit. Ti dakas no mabedriden. Asino ti mga sikasong? Dayta ita ti parikot. Alangan ajay babae na. Kat addaan mat iti asawa. No kumata na pudnukan ka, saan mo kumaapinanawan? Kasano pa itan? Syakto ka di ti mga sikaso. Hello, Mami. Ada ka di importante ngay bagayo? Mawag kayo, mat. Intaray da ka no ni Daddy yo ijo ospital. Na-stroke ka no. Ikat, kumustan, Mami? Saan ko pa nga mo? Taado pa nga minti papers nga isamsambot ko. Kaya ka di? Tama pantayo, kalpasan ti opisina, Mami? Ha? Saan ko nga mo? Agdwa-dwa ti panunot ko. Agdesisyon kayo. Aginggat malpas ti opisina, Mami. Matikawak, anak. Asinong tungay ti kadwa na ijabalayda. Agpanunot kayon, Mami. Umawag ak tumanan, inton maramdama. Anyapay dagiti sumarunno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ta seryeta yung italawas ang napauwan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay